Napaykamuykichistukuy qankunasman pichus qhawarimushankichis uyarimushankichis kay programa de escuela sabática allinkachun tukuy qankunaspaj yupayninqa kashan iskay chunka uqniyuq kay yachaqakuna p'anqapi iskay chunka pesqayuq mayo killamanta titluntaq nishan maqanakuypi kunanqa risun mañakuq Dios manta pay sumaqta yachachinawasunpaq orakusunchis. Munasqa tatay, ankashanki haqay hanaq pachapi, chaymanta qhawarimunki tukuy wawasniykita, bendicionta qoy tatay tukuy paykunaman, tukuy wawasniykiman pichus uyarimushanku kay programa de escuela sabaticata. Chantapis kallpachay tatay, Espiritu Santuykita qowayku sumaq hap'iqanaykupaq kay yachakunata, chantapis angelesniykita kachamuy hark'akunanpaq wawasniykita. Yanapawayku tatay, qanman atinikuyku, qanman kriyikuyku, yanapay pikunachus kashanku unqusqa ñakariywan, waqaspa, manchikuywan, tukuy paykunata yanapay tatay. Kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Introducción. Salmos p'anqapi hatun yupayninta kashan soqta tawayoq huch'uyupayninta ishkay pakaykuway millayta ruwaykuna pakayllapi mana allinta ruwanankupaq wakichikusqankumanta ch'aqwata sayaricheq kunamanta ima kaypiqa David Diosmanta mañakusqa payqa nisharqa pakaykuway maypichus millay ruwaqkunamanta kunan kutipiqa nuqanchis qhawarisunchis kay yachakuna p'anqapiqa imaynatachus chay judíos mana kriykuqkuna Pablota qatikachanku maqanapaq wanchinapaq nishan kaypiqa David hina paypis atinikurqa Diosman notapitaq nishan Señor ninchis kallpachaspa siervonta saqra runasqa Pablota manchayta wañuchiyta munarqanku thuñiyta munarqanku Pablota Judíos runasqa tantakusqanku qotuchakusqanku nishan decidinapaq paykunaqa nisqanku mana mikhusunchu nitaq uqyaykusunchu wanchina kama Pablota hinata nirqanku tawa chunka astawan karqanku paykunaqa juramentota ruwasqanku mana mikhusunchu nitaq uqyaykusunchu wanchina kama Pablota hinamanta qhawarisunchis kay yachakuna p'anqapi imaynatachus Pablota qhawarirqanku wanchinapaq qotuchakurqanku wanchinapaq astawanpis imaynatachus Diosqa Pablota hallch'arqa hark'akurqa qhawarisunchis chaykunata. Amén. Risunchis kay ñawpakaq tapukuyman q'ayantin p'unchay imatataq ruwarqa tribunoqa chantapis nishan pikunatataq qotucharqa kay tapukuyta qosunchis hermana Eva pay parlarimunqa haqay tolata huch'uy llaqtamanta. Tapukuyman zisun imanisan imatataq ruwarqa kay tribuno nisqa qhipan diaman qhipay p'unchaynin pikunata reunispa karqa kunanpa kaypi qhawanchis qiqaninpa leccionpi rikurirqanchis que Pablota pay parlaqtin nispa nuqata chiqllawan tata Dios parlamunaypaq gentilesman nispa runas phiñakuy qallarisqanku. Entonces phiñakuy qallarispi imatas ruwanku nin qhaparisqanku p'achasninta wich'usqanku hallp'aman. Entonces chay tribuno nisqa imatas ruwasqa churayusqanku fortalezaman chaypitaq chicoteasqanku Pablota
imaqtintaq yachanankupaq imaraykuchus runas chay hina phiñakusqanku. Entonces watayusqanku chaypitaq Pablo nisqa imaqtintaq nuqa kani ciudadano romano imaqtintaq qankuna maqasawankichis mana condenasqa nuqa kaspa. Entonces centurión kayta uyarispa imata nisqa tribunuman willasqa pay nisqa imata kunan ruwasun porque kay runa romano. Entonces tribuno tapusqa Pabloman qan romanuchu kanki? Kay paytaq Pablotaq kutichisqa ari nuqa kani. Entonces del tribuno nisqa chay runas nisqanku nuqa uq ashka qullqiwan nuqa kay ciudadaniata hapikurqani romano kanaypaq. Entonces Pablo nisqa pero nuqaqa nacimientoman kani. Entonces imata ruwasqanku waq ladoman churasqanku imaqtinchis yachasqanku que pay romano karqa porque mancharikusqanku. Pero qhipandiaman kunanqa imata ruwasqanku yachay munaspa imaqtintaq judios chay hinatapuni phiñakurqanku chay hinatapuni tukuy mas nisarqanku entonces kacharisqanku waqllasqankutaq sacerdotesman, principales tukuy chaypi concilioman waqllasqanku maypichus Pablo uq kuti paykunawan karqa. Entonces Pablo kunan chay ñawpaqinpi kasarqa juzgado pay kanan karqa kay tribunalwan kay tribunaltaq karqa antes Pablo paykunawan karqa entonces ante magistrados pay sumaq tranquilo kasarqa chay paz Cristumanta nin uyanpis rikukusarqa. Entonces hermano kunanqa nuqanchis qawasanchis que Pablo pasasaq uq pruebata entonces pay pruebapi mayna kasan tranquilo paz kan vidanpi paz de Dios. Entonces nuqanchispis pruebaspi hinamanta respondena tiyan mana llakikuywanchu mana quejakuspachu mana nispachu tata Dios kayta apachimuwan sinoqa tranquilo confiaspa tata Diospi chayqa fe, ¿no? Entonces kay primer tapukuymanta nuqanchis yachakunchis que confiana tiyan tata Diospi chay pasta ruwananchispaq. Amén. Pachi hermana Eva allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamunkichis tukuy qankunasman pichus uyarimushankichis chay chakamanta kunantaq risunchis kay ishkay kaq tapukuyman imaraykutaq chay sumo sacerdote Ananías kacharqa Pablota maqanampaq chantapis nishan imaynatataq kutichirqa chay apóstol kay tapukuyta qosunchis hermana Virginia pay kashan haqay Cochabamba llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Kay Dios tatanchis palabrampi nin kay limpu runasqa mana nimata tarisqankuchu kay apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo nisqanin ñuqaqpataqa concienciayqa viven tiyan delante de Dios y kay concienciaypiqa mana nima mal cosas tiyanchu Dios tatanchispi ñawpaqinpi hinata nin kay apóstol Pablo. Entonces mana atispa tariyta huchanta kay apóstol Pablo pega charayku kachasqa kay siminpi waqtanankupaq charayku nin kay mana nimata tarispaqa Ananíasqa kachasqa y waqtaychis kay siminpi nisqa y charayku waqtarpasqanku siminpi kay apóstol Pablota y chaymantaqa pero uqtapuy nin imaynata kay apóstol Pablo reprendesqa kay Ananíasta y nisqa nin kantaqa Dios tatanchis waqtasunqa
y chaymantaka waqtasunqa qanta y p'erqa blanqueada nisqa. Hinata reprenden kay apóstol Pablo kay sumo sacerdote Ananiasta. Y entonces charayku kay apóstol nisqa también qan chukuspa kay qan juzgawashanki conforme ley manhina y contra la ley pita kachamunqa erikta, ¿no? Pita erikta kachamunqa. Entonces hermanos ñañasni kay Pabloqa sumaktapuni Dios tatanchis makinmanta hap'ikusqa. Chaymanta lugarpaqa negarpasqa nin kay cruelta estratagema y kay sacerdotes y gobernantesqa aprobaron nin ansiosos Pablotaqa nisqa nin kay sut'y verdad al comparasqanku Ananiasta y imawan comparasqanku sepulcro blanqueada manhina, ¿no? Sepulcro ninku kay tumbatacha ninku, ¿no? Entonces blanqueado ni lloras ni, pero ni Dios tatanchis intervino ni salvanampa kay siervo Dios tatanchis manta, ¿ya? Entonces chay promesa Dios manta ñuqanchisma. Imamantapis ñuqanchis peligruta cosaspaqa Dios tatanchesqa hallch'awanchis, pero ñuqanchis conforme Dios tatanchis palabra manhina tiyakunanchis tiya. Ñuqanchis hapikunanchis tiyan Dios tatanchis makinmanta. Payman qhaparikunanchis tiyan, payman hina ñuqanchis purinanchis tiyan, payman hina ñuqanchispis parlananchis tiyan palabranta y hinaman hina ñuqanchistaqa hallch'awasunchis Dios tatanchis. Dios tatanchis bendicichun llumpa hermanosta y Dios tatanchis bendicichun Dios tatanchis palabranta. Amén. Pachi hermana Virginia allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus kashanku haqay Cochabamba llaqtapi. Allin kachun qankunapaq. Kunantaq risunchis kay kinsa kaq tapukuyman. Pablo yacharqa pichus Ananías karqa chanta. Sut'ita parlarqa iskay uya kasqanta. Chaymanta imatataq nirqa yachaspa chay Sanedrin t'akasqa kasqanmanta. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio Janco pay kashan haqay Cochabamba llaqtapi. Tata Diospaq sutinpi parlaremos qaykichik kay tapukuy kinsakaq tapukuymanta. Kay kinsakaq tapukuypiqa nishan hinata. Pabloqa yacharqaña ki Ananías kasqanta kuraq umallaq. Chaymanta yachillarqataq Pabloqa chay junta ukhupiqa iskayman t'aqasqa kasqanta. Kay saduceoswan y fariseoswan iskayman t'aqasqa kasqanta. Yachillarqataq. Chayrayku kay Hechos libropiqa niwanchik kay iskay chunka kinsayuq hatun t'aqaypi huch'aykaq chillaypitaq tawamanta hasta qanchiskama. Niriwanchik Tata Diospaq palabranqa ahinamanta. Kay qayllapi kaqkunataq Pabloman nirqanku. Ahinatachu Diospaq kuraq kaq sacerdote k'amininpi nispa ahinata nisharqay. O sea, ahinatachu Diospaq kuraq kaq sacerdotinta k'aminki. O sea, k'amishanmanpis ahinata paykunaqa creerqanku, pero mana k'amisharqachu, sinoqa yachachisharqa, ya Tata Diospaq palabranmanta. Sin embargo, kay Anás mana entenderqachu. Entonces niraqata, ahinatachu Diospaq kuraq kaq sacerdotinta k'aminki nispa. Pablotaq nirqa, wawqikuna mana yacharqanichu pay kuraq kaq sacerdote kasqanta. Qillqasqa kashan, ama saqrata rimaychu llaqtaykipi kamachiqkunapaq nispa achayta kutichirqa Pablo.
Ijinatapunitaq nin ama kankunaqa kuraq autoridades o kuraq umalliqkunaq contrampi parlaychaqchu se allin ruwashan chay, pero mana allin ruwashan chayri. Y paykunamanpis willarina tiyan kay tata Diospaq palabranmanta. Chantaqa Pabloqa yachaspa chay hatun juntapi wakin saduceos, wakintaq fariseos kasqankuta. Sinchita qaparirqa, wawqikuna, noqa fariseo kani, fariseo churintaq, hasta fariseo churintaq kani, pero wañusqanmanta kawsarinpunku suyakusqayrayku noqata huchachashawanku. O sea, noqaqa creykuni nin payqa, Pabloqa nin wañunku y kawsarimunku achaypi noqa creykuni y chayraykutaq kunanqa huchachasqa kashani nispa ajinata nisharqa Pabloqa. Chantaqa nisqantawan fariseosqa saduceoswanqa siminakuyta qallarirqanku. Chay hawataq hatun juntapi kaqkuna iskayman t'aqakurqanku. Entonces fariseoswan chay niqtintaq kunanqa paykuna pura iskayman t'aqakurqanku o rimanakurqanku. Saduceosqa mana creerqankuchu ni ángel, ni espíritu, ni kawsarimuypi creerqankuchu, mientras fariseos creerqanku. Entonces chay momento Pabloqa tumpata samarisqa, tumpitata umancharicusqa, paykuna k'aminakunankama. Hinallataq kay Pabloqa sumaq semiwan payqa kutichisqa y parlasqa, mana phiñakuspachu, payqa sumaqta tukuy sunqumanta tukuy pacienciawan puni parlaykusqanku kay iskay fariseosman y chantaqa saduceos nisqa runakunamanqa. Así es que hermanos, hermanas, uyarimuqkuna nuqanchikpis p'unchay ajina chayasunchik hatuchik umalliqkunaq chay junta achaykunaman. Chaypitaq nuqanchikqa parlananchik kashan, tata Diospaq palabranmanta sut'incharinanchik kashan, hermano, hermana. Entonces chayta niwanchik kay kinsakaq tapukuy. Es que Pablo allintapuni payqa sufrisharqa tata Diospaq palabran sut'inchasqanrayku. Nuqanchik kikillantaq tata Diospaq palabranta sut'inchasqanchikrayku, a veces ninqa chiqnisqapis kanchik, a veces ninqa wasanchikmantapas parlakuanchik. Bueno, chayqa mana nuqanchiktas sinuqa tata Diospaq contrampi kashanku. Entonces chayta niwanchik kay kinsakaq tapukuy kay lección iskay chunka uqniyuq chay palabranpiqa kunanqa qipankaq tapukuypiqa astawancha sut'incharimusunchik tata Diospaq palabranmanta. Entonces chayta niriwanchik tata Dios palabran. Tata Dios bendicichun palabranta y saludos kachun tukuy kay uyarimuqkunapaq hermanos ney, hermanas ney. Tata Dioslla bendicionqachik allin p'unchay kachun. Pachi Pastor Demetrio, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Tawan napaykamuykichis tukuy qankunasman Cochabamba llaqtamanta. Kunantaq qhawrisunchis kay tawakaq tapukuyta. Imastaq mana kikinchu karqa saduceoswan chanta fariseoswan. Kunantaq kutichisunchis kay tawakaq tapukuyta. Hechos p'anqapi iskay chunka kinsayuq kashan hatun yupayninqa huch'uy yupayninta kashan pusaq. Chay ch'aqwa karqa imaraykuchus saduceoskuna ninku wañuymanta kawsarimuy mana kasqanta nitaq angelkuna waq espiritukunapis fariseokunataqri chay tukuy kasqanta creenku tapukuytaq nishan. Imastaq mana kikinchu karqa saduceoswan chanta fariseoswan. Kaypiqa nishawanchis saduceosqa mana creerqankuchu wañuymanta sayarimuna. Chaytaqa mana creerqankuchu. Chantapis ni angelespi ni Espíritu Santopi paykunaqa creerqankuchu.
mana kanchu nirqanku paykunaqa. Hasta wampis fariseosqa nirqanku kaykunaspi noqanchis creenchis. Kaykunasqa hanaq pachapi kashanku nirqanku. Chay karqa ch'aqway paykunapaq. Mana kikinchu karqa parlayninku paykunaqtaqa. Notapitaq nishan kay ch'aqwaypi, kay piqtoypi saduceosqa kallpachakusqanku wanchinapaq apóstol Pablota. Fariseostaq hark'akusqanku Pablota. Tukuy kallpitawan hark'akusqanku. Tribunoqa manchikusqa maypichus Pablota aysaykachasqanku. Kayman fariseosqa saduceosqa. Tribunoqa nisharqa kaykunasqa wanchinqanku hinataqa. Soldadosta kamachisqa hap'imuychis Pablota. Qhechumuychis Pablota. Apasunchis haqayman. Chaypi hark'asunchis Pablotaqa. Hinata nishawanchis kay notapiqa. Hinallataq kay tiempopi kashan kay papatapi. Ashkas kanku, ashka mana creenkuchu Jesucristopi, Espíritu Santopi, Angelespi. Ashka ninku mana kanchu wañusqamanta hatarimuna. Waqkunataq creekunku waq diosesman. Noqanchis mask'ananchis tiyan. Maypichus Diosqa nishawanchis noqanchista. Bibliapi kashan cheqan parlayqa. Ñawrichis qankunas mask'aychis chaypi imatachus nishan. Bibliapiqa nishawanchis qanqa hatarimuy wañusqamanta. Espíritu Santo mañakuychis. Angelespis hamunqa hark'akuq qankunata. Jesusqa wañun tukuy noqanchispaq. Paypi kashan salvacionqa. Creykuychas payman. Hinata nishawanchis Bibliapiqa. Noqanchis mask'ananchis tiyan. Ñawirinanchis tiyan. Mana manchikuspa parlananchis tiyan. Evangeliota tukuy runasman. Pabloqa kashan ejemplo noqanchispaq. Hinallataq noqanchis ruwana tiyan. Amén. Hesqakaq tapukuytaq nishan. Ima kallpachaq simikunataq señorqa Pablota nirqa. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Chaymanta parlarimunqa. Hatunmanta napaygamugis tukuy qankunaman. Munasqa hermanos kay Santa Cruz llaqtamanta pacha. Ashka saludos apachimuykichis munasqa hermanos maypichus ancha calorta ruan kay Santa Cruz llaqtapi chaymanta pacha. Sigue Pablo manta parlasunchis. Ya, entonces kay pishqakaq tapukuy ninman hina. Nin hinata kay tapukuyqa. ¿Qué palabra de aliento le dijo el Señor a Pablo? Kunanga maypita kasharqa Pablo. Y maynataq tarikurqa Pablo. Payqa nirqaña y maynatas convertikusqanta tata Diosman. Kunanga ima palabratataq Señor nirqa kay Pabloman. Nirqa kay palabrama hinaqa ten ánimo Pablo. Y manatachkan nogata testificanki haqay Jerusalén llaqtapi, necesario kashan nogata testificanawayki Roma llaqtapi. Ten ánimo. Animakuy Pablo, noga kallpachasqayki, noga yanapasqayki, noga yachayta qusqayki. Chayta, mana sapaykichu kashanki. Noga qanwan kasaq, mayllapipis. Nispa, kay Pablo taga nerga, Dios pa palabran. O Dios ninchis, Pabloqa kasharqa carcelpe. Ari, carcelman wisqayusqanku evangelio rayku. Porque ashka judíos mana de acuerdo karqanku paywan. Ashka judíos paytaqa wañuchimunarqanku. Porque mana paykunaq favor nimpiñachu parlaq. Mana paykunaq partidunñachu karqa, sinoqa cristiano. Favor ninkarqa, Jesúspaq palabranta willaspa puriq,
tukuy llaqtapi. Manchay chiqnisqa wakin runaspaqa karqa Pablo. Wakinpaqa manchay munasqa. Entonces charaykus apóstol Pablo nin, mejor dicho, Señor nin, mana sapaykichu kanki. Kaypi testificawanki kay Jerusalempi. Entonces Roma llaqtapipis testificanawayki tiyan. Noqamanta parlanayki tiyan. Noqamanta yachananku tiyan chay Roma llaqtapis runas. Convertikunankupaq, arrepientikunankupaq, ahinamanta chay ñampa kawsayninkuta saqinankupaq nispa. Te Diospaq palabranqa nin peligrupi kasharqa apóstol Pablo. Manchay peligrupi. Chaymantachari apankuman karqa apóstol Pabloqa nin q'ala angustiasqas, llakisqa, q'ala sonqo partisqa, waqarqa, orarqa y waqarqa, imarayku mana kawsayninmantachu nispa nirqa payqa. Noqa ripuqtiykamaqa seguro yaykumunqanku chay lobos rapaces iglesiaman. Iglesia ukhumanta pacha hayrinqanku lobos nispa chaymanta llakikurqa ashkhata. Nirqa castellano qayupaqa nirqa yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces en medio de ellos. De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen perversas cosas. Eso es lo que hacía doler. Chay nanach son conta. Chay lastima son conta. Chay manta apóstol Pablo carcelpe oraspa huagasharqa. Unas hermanos, apóstol Pablo manchaita siente almas manta. Man importar gacho, sufrimiento, paipa. Pero estaban ya que sacarga de que almas wakenga engañasca atengoman kaita carga. Unos hermanos, ajena a Dios pa palabra, kay lección viachichivanches, y mainatach apóstol Pablo tanen, hinayatat cantapis nison que unos hermanos. Ten ánimo, no desmayes. Ama saikuicho, ama desmayaicho, ama desanimakuicho. Kalpachakui, no kalpagosayki. Ñampajman ri, pisillaña faltan chanaykipa lugar. Unos hermanos gampis kalpachakui. Ñampajman ri. Kangacha problemas, kangacha dificultades yampe. Enemigo mana deja son gacho, pero chaywampis tata Dios kan gacho. Porque promesa ni noqa yanapasqayki, noqa kallpaqusqayki, ama manchachikuichu. Dios hatunmanta tukuy qankuna mayunachu uyarisankichis kay Dios pa palabranta tukuy qankunata tata Dios ninchis yanapasuchun hermano. Uj día hanaq pacha llaqtaman chasonman tukuy ninchis manchay kusikuywan tata Diosta yupaychananchispa. Tata Dios bendición chay hatun deseo. Amén. Pachi Pastor Corsino allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus kashanku haqay Santa Cruz llaqtamanta allin kachunqankunapaq. Kunanta qhawrisunchis kay suqta kaq tapukuyta. Ima yuyaywantaq chay tawachunka judíos nirqanku Pablo contrampi? Chantapi nishan pitaq yacharqa imatachus yuyaychakusqankumanta chanta imatataq ruwarqa? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan Requena pay kashan haqay llallawa llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Allin p'unchay kachun hermano Richard, qampaq entre hermanospaq, qhawrikusunchis kay hechos ankapi, hatunninpi iskay chunka kinsayo, huch'uyninpi chunka uqniyuq, hasta iskay chunka uqniyuq. Q'ayantin paqarin wakin judíosqa tantakurqa
juraspa yachachikurqanku mana imata mikhunankuta nitaq uhanankuta Pablota wañuchinankukama. Chay yachachikunasqa tawa chunka kuraq karqanku. Paykunaqa nirqanku kuraq sacerdoteman kuraq yachachiywan ima parlaypuq nirqanku. Nuqaykuqa juraspa parlasqaña kayku mana imata llaminaykupaq Pablota wañuchinaykukama. Kunanqa qankunaqa hatun juntapi kaqkunaqa soldadusta kamachiqninta mañakuychis Pablota pusachimunaykichista astawan tapuyta hunalla. Nuqaykuqa manaraq kayman chayamusaqtin suyaqsayku payta wañuchinaykupaq nispa. Hinapis Pabloqa pananqa churinqa chay nisqankuta uyarishpa cuartelman yaykuspa Pabloman willarqa Pablotaq uhina kapitan waqaspa nirqa kay wayna puripuway soldadusta kamachiq imatachu willanan kasha nispa. Kapitan waynata pusaspa soldados kamachiq nirqa preso Pabloqa kamachirqa mañakuwarqa kay waynata qama pusamunayta payta imatachu willasunqa nispa. Soldadosta kamachiqqa maymantaq waqniqman makinmanta pusaspa tapurqa imata willawayta tiyan nispa. Chanta waynaqa payman nirqa Judiosqa yachachikunku qanmanta mañakuyta Pablota qan hatun juntaman pusaykuspa payta astawan tapuqniq hinalla. Qanqa ama paykunata kasuychu tawa chunka aswan qharis ñanpi pakakuspa Pablota ruwakunapi paykunaqa juraspa parlarkurqanku mana mikhunankuta nitaq uhanankuta Pablota wañuchinankupaq. Kunantaq yachachisqa kanku chayqa ruwanaykupaq qanqa nillaykinita suyasanku. Entonces kaypiqa nin hermanosni tawa chunka qharisqa jurakurqanku mana mikhunankupaq nitaq yakuta tomanakunkupaq. Paykunaqa pero uqllullawan Pablota kay carcelmanta urqumuy munarqanku. Ima llullakuspa nispa qankunaqa kay sacerdotesta nirqa qankunaqa pusamuycha Pablota tapurikusunchis astawan nispalla pusamuychis. Nuqaykuqa niraq kayman chamusaqtin hasta suyasayku Pablota wañuchisayku. Chay mana nuqayqa hasta wanchinaykunkama nipuni ni yakuta ni imita mikhusaykuchu wañuchisayku nispa paykunaqa kay tawa chunka comprometikurqanku. Pero chaymanta pi uyarin, piyachan Pablo uyarin. Porque hermananpata wawan chaypi kasarqa pay willan Pabloman. Pablotaq nin kay kapitanman waqharikuspa nin chayta tribunuman willachin. Y chay hinamanta nin tribunuqa yachananpaq mana Pablota chayman kachananpaq. Y Pablo imata ruwan tribunuqa kay qhapan tapukuypi kasan cuidan Pablota. Hinamanta entonces kaypi ima entendichiwanchis hermanosni llullawanqa runaqa nuqanchistaqa atipawaymun wasunchis, wanchiwaymun wasunchis. Runaqa contranchista sutin parlaqtinchikqa askha sayrinpunqanku contranchis. Kaypiqa Pablo contra maski kasarqa uq llaqtallapi tawa chunka nipuni paykuna Pablota uyarimunarqankuchis. Pero Tata Diosqa kay tribunawan kay soldados romanoswanqa wawanta cuidan, hallch'an. Y kikintataq nuqanchistapis cuidakuwasunchis, hallch'akuwasunchis hermanosni. Pero nuqanchikqa ama manchachikunanchis sutiyan. Siempre Tata Diosqa sapa uqta nuqanchistaqa cuidakuwasunchis. Y chayqa kay hatun experiencia Pablopiqa yachachiwanchis. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén. Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamuykichis tukuy pichus uyarimushanku haqay llallawa llaqtamanta.
allinkachun kankunapaj. Kunantaj risunchis kay qanchisqaj tapkuyman. Imaynatataq tribuno organizakurqa apostolta salvananpaj chay phiña runasmanta. Chantapis nishan, imaraykutaq judío runas apostol Pablota tukuchinankupaj qawarqanku. Kay tapkuyta qosunchis hermano Narciso pay kashan haqay Caranavi llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Munasqa hermanosni hatun napaykuy tukuy qankunapaq kachun. Kunan kutichisunchik kay qanchiskaq tapukuyta. Yuyarikusunchik kay ñawpaq kaq tapukuypiqa nishawanchik imaynatataq Pablota wañuchiyta munasharqanku. Manaña rikuyta atirqankuchu chay lugarpi. Chay runasqa supaypaq utilizasqan kasharqanku. Supayqa manapuni munanchu noqanchik ñawpaqman rinanchikta. Supayqa munan wañunanchikta, urmananchikta, chaytapuni munan. Mana munanchu Tata Diospaq evangelium kay tukuy lugarisman chayananpaq. Y kay tapukuypitaq kutichisunchik kay hechos p'anqa niqta hatun yupayninqa kashan iskay chunka kinsayuq y huch'uy yupayninkunataq kashan iskay chunka kinsayuqmanta kinsa chunka kama. Chay lugarpi encargados nisharqanchik y chaykuna wahan kunan iskay centurionista nisunman y paykunataq kachanku preparanankupaq iskay pachaq soldadosta y chaymanta qanchis chunka caballosta y chaymanta nillantaq iskay pachaq pikunachus chay lanza nin chaywan trabaja chaykunawan maqanakuq kanku chaykunata y chaymantataq payqa nin kunan tuta chay tuta pacha Pablota chay lugarmanta urquytawan chayachinanku karqa haqay Cesarea nisqa chay llaqtakama. Y chaypitaq payqa nin kunanqa iskay caballosta apamuychik chaypi muntaykuspa Pablota chayachinaykichikpaq salvo haqay Félix gobernador chay Cesarea llaqtamanta kashan chaykama. Porque paykunaqa karqanku fariseos y Pabloqa imanisqa noqa fariseo kani. Chayrayku paykunaqa kutikurqa paymanta mana wañunanta munarqankuchu y chayrayku kunanqa imanashankutaq hark'akushanku chay wakin runas mana wañuchinanpaq kay Tata Diospaq siervonta. Y chaypi nillanchik chayta apachitan chay tuta kasharqa 9 de la noche o quechua qayupitaq nisunman hisq'un phani chay kasharqa y chay tuta pacha paykunaqa aparqanku Pablota haqay llaqtakama. Y chaymantataq payqa apachisqa waq kartasta Pablo chayananpaq chay lugar kama sano mana pipis maqananpaq ajinamanta chay gobernador ninchik Félix chay llaqtapi kasharqa. Payqa chay kartata apachin y paytaq chay kartapi nin kay runaqa kaypi akusasqa karqa pero paypi mana tarikuchu ni ima mana allin kaqta sinoqa payqa mana wañuchinapaq hina runachu mana allin kaqtaqa ruwanchu sino chiqan kaqta ruwashan pero solo payqa manaña kay leyes ceremoniales chay tukuy imata manaña reqsinchu o manaña valichinchu chayrayku paykunaqa akusashanku pero payqa chayanantiyan qankama sano y chaymantataq mana pipis maqaykunanchu tiyan y achakaqllata purikuychik ajinamanta chay kartaqa chayan haqay llaqtakama y Pablotaq salvo chay tukuy mana allin kaq runamanta Tata Dios payta salvan ajina waq llaqtaspi. Pabloqa simpripuni mana allin kaqtaqa pasarqa. Pero Tata Dios nimayk'aq paymanta apartakusqachu kay ñawpaq kaq tapukuykunapi rikunchik
Tata Dios siempre paywampuni may lugares pipis kashan y sapa llaqtapi wañuchinankupaq waq runas qawarqanku chaymanta Tata Diosqa salvarqa, Tata Diosqa kutikurqa y Tata Dios siempre paywampuni kasharqa. Tata Dios yanapawasuchun sapa noqanchikta paywan purikunanchikpaq y supaymanta hark'akunawanchikpaq. Tata Dios yanapawasuchun y tukuy noqanchikta bendeciwasuchun supaymanta libre kananchikpaq. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus kashanku haqay Caranavi llaqtapi, allin kachun qankunapaq. Hinamanta tukunchis, qhawarita, ñawrita kay yachakuna p'anqata. Creykuna tiyan payman kutikuna tiyan. Payqa allinmanta kawsayninchikta hark'akunqa. Maypichus qankashanki, chaymanta pacha mañakunayki tiyan Diosman. Pay kachamunqa angelesninta orakusunchis. Munasqa tatay, qanman hamuyku uqtawan tukuy wawasniyki maypichus kashanki hanaq pachapi chayman k'umuykukuyku tatay. Kunan kutipi qan yachachiwashayku imaynatachus wawasniyki purirqa kay hallp'apatapi haqay tiempopi maypichus apóstol Pablo parlarqa mana manchikuspa qanmanta hinallatataq tatay yachachiwayku noqaykuta parlanaykupaq mana manchikuspa astawanpis atinikuspa qanman sapadiya yanapawayku tatay. Noqanchis kashanchis mana kallpayuq ñak'ariywan manchikuywan chaykunasta astawanpis kallpachawayku tatay tukuy wawasniykita qanlla yachakunki imachus kashan sunqunkupi chayman hina atiynikiman hina yanapay tatay tukuy wawasniykita. Chantapis perdonawayku huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén, Señor.